beli pi barok ang plan sebagai pi cukup kubor mentari janmit suan pa si kubor kebabnya ini pet cuai kemat bakong san. Roster sistem kam temu ban penmentoy kino kijat benriu ang menteri rang ba Konrad K Sangma. Penlong menteri rang ba Konrad K Sangma yang jingelang jong barok ki sengsan pertai hajala harlor ke roster sistem. Mi kidikhat keseng Voice of the People Party hakapor badang penlong yang jingelang jong barok ki sengsan pertai hajala halor ke roster sistem. Baca kem anut ki badan keti ha kaban syok ya unongnya taksi ha kendai la. Ki kubor ki babnya Menteri rang ba kejala Konrad Sangma ulong baya menta ke sorkar kadang kemibnya ya kejeng penterekam jong ke roster sistem. Habakran berkilat petai kubor hadin jong jengelang jong ke sorkar MDA nen ke sengi ulong ba ke roster sistem kam temu ban penentoy ya kino kijat benriu henry ban kemi ya kejeng penterekam hok ya ke reservation policy. Usang ma ula bandru ba ke reservation policy keterekam tang ladap mi ya ke advertisement. Shu menteri rang ba ulai tho ru bak reservation policy kadai dak pat kamat ha kabayade bak jingelang jong sorkar MDA usang mau loong bak sorkar keladap ban pensyai katukan teli ki benta balawan ra dakit khot jong ke sorkar MDA ha kan ke jingelang. Implementation of reservation policy in letter and spirit and allows the exact schedule of the post to be appointed. That's what a roster is, and hence a roster, a reservation policy without a roster will not implement the reservation policy in true letter and spirit. But it's the question of discussing reservation policy is completely different subject. Menteri rang ba kejala Konrad Sangma ulai tho ba an sathai komiti ban kmi ya roster system ga ban lam khamat da ke menteri ketenat ke koi ke khia ikong amperi lengdok. Habakran berkilat petai kubor hadir jong jengelang jong barok sengsan pertai ne kesengi menteri rang ba kejala ulong ba an sapenrung shushu kidkhat syakani komiti kaban kentup yakin ngelam na barok sengsan pertai kejala hakan jengelang lepen iru ya kerukam terekam jong roster system bar menteri rang ba ulai tho ba kini simbenta hakan jengelang kilapen pau ya kejing senguhon bat kejing pensyai ru halor kejing penterekam ya ke roster system. Political parties are here, and almost all the political parties have understood what the government is doing, and they have appreciated also the concerns. Of course, there are challenges, and there will always be challenges, but on a whole, what the process we have followed and the way we are thinking of moving forward is something that almost all the political parties, all the opposition parties, everybody has appreciated it, and they are in line. They are seeking some more clarification. But in principle, they have understood how we will move forward. Ki nongelam jong ke Voice of the People Party kelami no akapor bedang penlong ni kejingelang jong barok kisengsan pertai. Habakren halor kani menteri rang ba ulong ba sngotu ya kejingmut bari halor kejingmi jendat jong ki nongelam keseng Henry usngo bakani kala bandai karai bayade ba kejing peniat kam jong keseng VPP. Hakawai kaliang General Secretary keseng VPP uba Ricky Sengkon ulong bakam don jingmut ban yakren halor roster system lada yakren yak reservation. Nomor yang nak menkeren yak roster dan menkeren reservation. How can we speak about the roster system if reservation is not being discussed? So that is what we've been insisting upon the government, and so unless the government talks about the reservation, I think there's no point talking about the system. Sisengi hadin jong kajing sa asyo jong way nonya taksi da kiriu baman hakandai lar ki pulit ki lakem ya arngut ki basubadon ketilang ha kaban syo ya ute nonya taksi. Uni usamla ubalatip kerteng kum ubasya SM nakasnong mau pedang la sa asyo syadat da katuk ningot ki briu bat la subaru bakatu kat ningut naki kidai kinongnya taksi. Haswaya kani ke kenhun jong kinongnya taksi ki bakamah kendai lat kilai ai por sisngi ya katanat pulit ban kemno ya kitu ki badan kti ban syo ya ute usamla.
ka The East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kalamaham banshim daki wepat kila jing ki la daki pulit kimla ban kem yakini kirunar hapo kashisni shu kane kakenhon kala ang ba kin sha yakino nya taksi ki badai ki barjela ban kamai hakandailat bat kin penlong ru da kawe kerukam jing ki la daki nong penyat kim sengap ya kajing dawa jongki. Presiden ke Voice of the People Party ba adan mila besaya moj un sepenong jing ki da ka basyong sya tngan marway nado ka arplai trik ujemang kum kadak ban persya ya kerajang sorkar ban empen thmai ya ke reservation polisi. Presiden ke VPP laban ba keseng kan penyesok bat kanu ke komiti ban penyat da ke sorkar la da ke sorkar ke kentaj ban yakran halor ke reservation polisi. Haswaya kadi kod jong ke VPP kalami hagapor badang long kajing yelang jong barok kisang san pertai balakot da ke sorkar da ka baong ba kajing ikran kamdai halor ke reservation polisi henry halor ke roster system. Kiren Rijiju ula shimti ya kekerdan ku Menteri Ketenat Earth Science New Delhi hene kesni ke bau Profesor SP Singh Bagal ula shimti ban long ku Menteri Ketenat Health and Family Welfare. Hadin jong jing shimti kam haknat ka kot ke khia USP Singh Bagal ulai kendu bad Menteri Ketenat Health ka sorkar pedeng Dr. Mansukh Mandavia Hanirman Bhawan. Hakan ke jing kendu Bagal ula penpau ya ke jing sungu ya Menteri rang ba Narendra Modi bad ula IT HU ya kane ke jing kit klik. से मैंने ब्रीफली नए मंत्रालय का बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भूविज्ञान का मैंने पता लगा कि जो कुछ जाना है बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री और आज के युग में बहुत ही उपयोगी मंत्रालय मुझे दिखाई दिया और जो मैंने महसूस किया यहाँ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें मैं सीधा देख सकता हूं इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। Mentapan ini pe jinglong jingman kesumneng haslong kejing shit kalong apawai 0 degree Celsius ba kejing khat kalong khat saw 0 degree Celsius kejing sngam khau kalong prop saw na kispa mesta bat prop prana kispa janmit kejing hap slap kalong iway milimeter kalak bandang kejing hap slap bamalum malah hakat tu kat ne ki jakah. Haswa bangin penkut no ngi penkemau pi ba ni kubor na lor ka pi television pilaru ban pe live ha YouTube channel jong news Shillong na bantai kubor ba man nakasni. Pilaru ban pe kubor jong news Shillong ha ke Instagram, Facebook ba Twitter. Shwa ban pe kubut jong tu kubor ngi pe biang sai sen ki mat bakong san. Roster system kam semua ban mentoy kini gijat ben rew ang menteri rang ba o Konrad K Sangma penlong menteri rang ba o Konrad K Sangma ke jeng yalang jong barok kising san perthai ke jela halor ke roster system mi git khot keseng Voice of the People Party ha kapor badang penlong ya ke jeng yalang jong barok kising san perthai ke jela halor ke roster system baca kem angut ki badan ti ha ka ban sho ya ununya taksi ha kendai la ti perlok de kitu kubor na pos kupkut jong tu kubor jong minta ka janmit hadu manusiam yang bat pila syarisi kublai pi bara. (1857), when the dream of independent India was born. Come, let's hear